Yuk, yuk sambil jalan aku ikutin ya. Wih, wih, wih. Wah, ada suara apa, Via? Suara ondel-ondel, Via. Mana ondel-ondelnya? Wah, warna ungu, guys. Ondel-ondel dulu. Gak denger deh, guys. Ondel-ondel. Ondel-ondel. Gak denger, guys, dia, guys. Warna ungu, guys. Dari sanggar mana, Bang? Ya, nggak tahu dia, guys. Ondel-ondel, Dek. Dek, ondel-ondel, Dek. Dari sanggar mana? Sanggar mana? Akbar Gemilang. Oh, Akbar Gemilang. Boleh minta rambutnya nggak? Minta rambutnya dong. Joget dulu dong. Joget dulu dong, ondel-ondel. Wish, 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 wish. Makasih Akbar Gemilang. Muter-muter ondelnya, guys. Via dapat rambut ondel-ondel, guys. Setendra. Lagi di rumah nenek. Wow nih, guys. Ada ondel-ondel, guys. Daerah mana Akbar Gemilang? Kampung 2. Kampung 2, guys. Kampung 2, guys. Wih, yang liatin aja, guys. Yuk, yuk sambil jalan aku ikutin ya. Wih, 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 ketabrak. Oh, no. Dadah. See you next time. Akbar Gemilang, guys. Nambah tahu bulat. Dadah, Akbar Gemilang. Kita balik ke Via, guys. Wah, Via-nya udah pulang, guys. Ditinggal. Oke, guys, lagi di rumah nenek. Wow, ada ondel-ondel, guys. Yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, guys. Yang suka boleh di like, jangan lupa di komen, guys. Oke, dah.